Malas luhur, boy hita pajumpa use bani acara pamalas luhur ikanal YouTube YKB GKI TV namar bahasa Simal Lungun. Anja ambilan bata sadarion ibuat humbani renungan wasiat namar judul hatuahon na mambere. Maronjolan humbani Lukas bindu 10 ayat 12 dasbani 10 jana nats nagabe pusat perenungan bata ay manatan surat bani Lukas bindu 10 ayat 10 sonon ma ia tahun ijai gabe martua maham ay seng tarbalosi sidia ay bamu tapi tar marbalos do ay bamu bani parpuan ni halak parpiktor nasiam hasoman sahapor sayaon sangga anggota keluarga marulang tahun somaldo inang tika membagihon si panganon hubani tetanggani si dia jana tetangga IP paulakon ibagas namambiri bani sada panorang sangga adong tetangga nalang mambere si panganon marsukundo miombani inang tikaon inang maselang itarukon tetangga taai si panganon bata doko si iberi ham si panganon on di ai itaganuan hasomalan marsi beri-beri materi atap lang materi lang dong rado ay ibagas horjatta ay sangga membangun relasi kubani hasoman. Saya gatido hitam mengarap balasan kumbani nabi nain taay. Horjan nasonon inpe ipasomal do bani tradisi ni halak Yahudi bani panorang pesta. Na ijaba di perikop na parlobe ia tahun bahasa Yesus mandiuti otangan mangan ni rumah kepala ni Parisi. Yesus mangida hagadong otangan ay mahasoman pakonjolman namar sinadongan. Sanggaro sahalak naboritan hubani Yesus ipatun si dia do. On mahmuka ni poda na hubani Yesus bani teks taon. Bahasa Yesus hatuahon pasar marsi beri-beri lang masa sanggah dong balasan ni sonehoma hita haganupan hatuan marsi beri-beri masa panorang parpuhon ijay mahita dapotan hidup nyuhu lahu manjalo golu sisa dokani ipasoma marsi beri-beri anggo mangarap dohita bani hautuma apa balasan padean ma apa pabayu hita ma tujuan talahu marsi beri-beri bani panorang aido boy hita mangahapkon hatuahon marsi beri-beri lang mago ibahin panorang pakon ahape na masa bata amin nasya masoman sapo sayon sonay marenungan ta saderion ulang lupa nasyam subscribe like jana bagihon nasyam bagian hitam mahubani hasoman parhitian marjending Tuhan Yesus mamasu-masu horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.